Uma ngithi Merry Christmas angisho ukuthi Jesu watalwa mhla ka-25 Disemba, kepha ngithi asihalalise ukuthi Jesu watalwa. Kunebantfu labakhona labangathi nekuthi batalwa nini, kepha ngeke uze uphike kuthi batalwa ngisho idate yekutalwa kwabo ungayati. Kanjalo noma singethe sabanayo idate yokuthi Jesu watalwa nini, kepha kuneliqiniso linye lelingeke lize liphikwe. Jesu wefika kulomhlaba watalwa. Ngiko-ke ngithi noma kulamuhla noma ngabe ngimaji ngithi Jesu watalwa, asithokote kanye ngendzaba ekuthi satalelwa umsindzisi. Sengwaselisuku sakavuka udle. Ngikuhlephlela kuMateyu sahluko 2 livesi laka-11. Dangena endlini, dabona umntwana naMariya unina. Daguca phansi, dathumisa iNkosi. Tase tivula tikhwama tato, damupha tipho, igolide, nempepho, nemakha. Kunetipho letimbili lengicela kucala ngato la, singakaboni ngoba leletinye nati siyadati sitetayele igolide, impepho nemakha kuphiwa Jesu. Kepha kunetipho letimbili lengicela kucala ngato. Sipho sekucala sibona letati tempumalanga tiguca phansi. Ngalamanye amagama baba Sipho bona bangakakhokhi tipho tabo. Baba Sipho bapha umsindzisi bamupha bona. Bacale batinikela bona bangakanikeli ngetipho. Makukhona sipho lesikhulu lengingathi maungazange usende uphe Jesu sona, nguwe lucobo lwakho. Mangaba uzange sewumuphe Jesu lucobo lwakho, bengingathi lamuhla lilanga lekuthi uphe Jesu umuphe wena. Bese uthandaza uthi Nkosi ngitakukhonda kusukela lamuhla kuze kube sekufeni kwami. Sipho sesibili liBhayibheli liyasitshela ukuthi bathumisa iNkosi babona umntwana naMariya. Sipho sesibili, sipho sebukhona baJesu. Sipho sebukhona bemsindzisi. Ngiko laba bayaguca, yindlela yabo yokucelebrate lokuguca, baworshiphe, bakhonde, batinikele. Bacelebrate ngoba babona umntwana ukhona, utelwe. Kuthiwa ngalenye ilanga bomakela ababili bake baya ephathini. Mabafika le-restaurant la bebahlele khona ukuthi batawuhalalisa ba-celebrate le party, ba-ode-ke loko labak-odako lebakhekhe bese bayatibukelela-ke ngesuku lwekutalwa. Wabuta lona lobasevako ukuthi ngubani lolotelwe lamkhatsini wenu, yi-birthday yabani, ngubani lowatalwa ngalelilanga. Bathi bona hayi ngumntwana simshiye ekhaya. Kusho ukuthi beba-celebrate i-birthday yemuntu angekho. Bukhona baJesu ngibo lekumele bube imbangela yekuthi sihalalise. Nguye lo sipho lekumele sithi happy birthday noma sithi Merry Christmas ngenxa ya Jesu, hayi ngenxa yelilanga. Bukhona bakhe noma kungumsombuluko ting-30 noma ting-30 banibani noma ting-20 banibani noma ngabe ngiyiphi inyanga kuphi eminyakeni, akube kuhalalisa
bukhona baJesu ngoba usipho lesikhulu lesiphiwa sona nguBaba eNkulunkulu. Amen.